Maswali kwa ndugu zangu wa Kristo, kaka zangu na dada zangu. Ikiwa Yesu ni Mungu, vipi shetani aliweza kumjaribu? Ilhali Biblia inasema Mungu hawezi kujaribiwa. Ni kukinzana hapa. Pia Biblia inasema Yesu alionekana waziwazi, lakini pia Biblia hiyo hiyo inasema hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu. Lakini hapa Biblia inasema Yesu alikuwa mwanadamu aliyetumwa na Mungu. Hili linaendana na mafundisho ya Uislamu kwamba Yesu alikuwa nabii aliyetumwa na Mungu. Lakini Wakristo wao husema Yesu ni Mungu. Je, unajua Qur'ani haina kosa lolote lile? Hata wasomi wanaotaka kuikosoa Qur'ani hushindwa. Mfano, huyu ni Dr. Gary Miller alitaka kuikosoa Qur'ani, badala yake alisilimu. Allah anasema, na lau kuwa imetoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, bila shaka wangelikuta ndani yake hitilafu nyingi. Pia Allah anasema, hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake.